3 stvari, kaže poslanik alejhi salatu selam, brišu čovjekove grijehe puno i uzdižu njegove stepene kod uzvišenog gospodara. To je uzimanje abdesta u teškim uslovima, to je mnoštvo koraka do džamije i to je iščekivanje namaza nakon obavljenog namaza. Pa je na kraju hadisa poslanik alejhi salatu selam kazao, a to vam je, kaže, bdijenje na Allahovome putu. To jeste, to vam je borba na Božijeme putu. Kazao je za ove 3 stvari poslanik alejhi salatu selam da je to borba na Božijeme putu. Prvo što izvlačimo kao nekakvu pouku iz ovoga hadisa jeste da bi svaki vjernik trebao da koristi svaku moguću situaciju da upućuje ljude na dobro. Kao što je radio poslanik alejhi salatu selam. I da ne treba da čekamo uvijek, na primjer, ako smo na nekakvom sjelu i na nekakvom posjetku i tome slično, da ne treba da čekamo da nas neko upita nešto o islamu, da bismo mi nešto govorili o islamu i da bismo govorili o Allahu uzvišenom, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tome slično. Nego u stvari treba, pošto znamo da je to kvalitetan razgovor, ako se govori o vjeri, ako se govori o Allahu, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, znamo da je to dobro. Mi treba da budemo inicijatori te priče kada smo na nekakvim sjelima našim. Pa kad sjedite sa vašom rodbinom koja možda nije toliko u islamu, koja možda toliko ne praktikuje islam i tome slično, vi, ovi ljudi koji su trenutno u džamiji, ovi ljudi koji često u džamije dolaze i dakle klanjaju redovno i trude se da se ove vjere pridržavaju, vi treba da budete inicijatori priče o islamu u tim krugovima gdje se puno o islamu ne govori. Pa sjedite sa svojom nekakvom rodbinom, možda prijateljima i dođe vrijeme namaza. Zašto ne bi iskoristio čovjek tu priliku da pozove svoju rodbinu da obave namaz? Oni možda ne klanjaju, jel? A ti sad imaš priliku da ih pozoveš da obave namaz sa tobom. Ako su kod tebe kući, možeš da iskoristiš to što si domaćin pa da kažeš evala vrijeme namaza, bilo bi lijepo zajednički to da obavimo, idemo zajedno da uzmemo abdest i nekakvom pričom pozoveš ljude da obave namaz. Ti ćeš imat, ako oni to zaista urade, veliku nagradu kod uzvišenog Allaha, a možda kod nekoga od njih probudiš ljubav prema namazu, probudiš ljubav prema ovoj vjeri. Dakle, možda potakneš nekoga od njih da nakon toga malo više bude razmišljao o ovoj vjeri, o namazu, o islamu i tako dalje. Pa je, dakle, poenta da treba ponekad mi da budemo inicijatori ove priče i da mi malo više utičemo na ljude oko nas. Da ne bude svako sjelo koje bude među nama, među prijateljima, rodbinom i tako dalje, da bude onako nekakva prazna, da kažemo, priča koja nema neku posebnu poentu i nema nekakav poseban kvalitet, nego mi kao nekakvi praktikanti ove vjere, da mi malo potaknemo tu priču, da mi malo pokrenemo tu priču, da mi malo ljude navedemo na razmišljanje o uzvišenom gospodaru, o islamu, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, o našoj odgovornosti koju imamo pred uzvišenim gospodarom i tome slično. Dakle, da mi malo pokrenemo priču u tom smjeru.